Dobrodošli u 99 noći u šumi. U stvarnom životu. Našli smo i izgubljenu mačku. Ali prvo treba preživjeti noć. Moramo skupiti hranu. Treba mi još jedna mrkvica, ali ja ću ovo Cijepati i drva. još 2 puta, 1, 2. Pa kupiti u vreću. Požuriti. Ljudi, brzo će mrak. Čela je noć. Te zatim zapaliti vatru. Ugasiti. Prije nego nas rasno čudovište napadne. Tu smo čak i naišli na neko iznenađenje. Ne. Kako bi mogli oživiti, a Pogledajte, ali uspjeli, ostanite do kraja. I imamo vreće za koje smo koristili Robloxe da pretvorimo naše najdraže skinove. Moj je Lidl, njezina je crna vreća za shopping, a tvoja je lava. lava vreća. Ja imam sjekiru i iću po drva. To Ona je ima... Strong X, a ovo je Goldex. Da, mi idemo po drva, ali ona kupi hranu. Je li tako, Leona? Da. Samo da te pitam, jel nas napadaju čudovišta po danu? Da, Ne, da, stvarno, a je li on onaj zločesti? on te ne napada na prvu noć, ali da za druge noć. Kako ćemo preživjeti po noći, jel trebamo naložiti vatru? Što trebamo raditi danas? Trebamo ložiti vatru, kasiti svu djecu. Aha, a koju djecu spašavamo? Dino Kid, Kraken Kid, Lignja Kid, Koala A je li dovoljno da spasimo samo jedno, dvoje ili moramo baš sve spasiti? baš sve. O ne, kako ćemo to uspjeti? Pa to će biti teško po noći. Ljudi, našla sam izgubljenu mačku. Idemo sve tražiti hranu sa njom, jer neću da bude sama usamljena. Idemo tamo, kažu da ima jedino što mogu bude. Zato jer u ovo vrijeme ne znam gdje se sad drži. Stavit ću ovdje kesicu, uzet ću mrkvice i mogu samo 5 stvari, tako da mogu još samo jednu mrkvicu, treba mi još jedna mrkvica, ali ja ću odniti tamo gdje je vatra. I mačku ćemo također podnijeti. I da vidimo kako će se snaći Anastazija i tata sa drvima. Pazite mačku. Moja mica. I eto ga, moj dio je završen. Idemo po drva. Mogla bi onaj tamo. Najveći. Ipak su ovo. Još 2 puta, 1, 2. Pa kupiti u vreću. Aj. Obala sam se malo do ovo trave. Prvi. Drugi. Treći. Četvrti. I 5. Idemo na travu. Moj X. Moramo što prije doći do vatre jer će za skoro pola minute noć. Brzo! Ljudi, sada moram ja ići u drva da nam večeras ne napadne onaj grozan jelen ili neke drugi vukovi ili nešto. Imam svoju Lidl skin Roblox sa što sam kupio vreću i veliku Strong X da mogu oko velika drva napadati i staviti u ovu drpu. Ali mogu samo 5 cjepanica, tako da moram se požuriti i moram se na stazu skupa skupiti što više drva i hrane da možemo preživjeti ovu noć. Idemo! Koje ću drvo? Ono ću veliko ću drvo da posjećem. Imam svoj Strong X. Pokušat ću zamahniti jednom, ali možda bude trebalo više puta. Evo ga ljudi, sve pripremiti prije nego što nam padne noć, jer nam po noći nas jelen može napasti. Moram požuriti. Ljudi, brzo će mrak, moramo stići da založiti vatru. Veliki plamen.
Počela je noć. Idemo ugasiti. Moramo brzo, hoće tata otići još po drva? Da! Trebaju nam drva. Ajde, Ali napaši nas životinje, mora biti brzo. Mora ići po drva. Evo Jelen! Ali baš je glup jer ne može doći do vatre. I ne može, zato je vatratu i sad ne možeš doći. Brzo mora pojesti drva. O ne! O ne! Aaaa! Pomoć! Bježite, cura, bježite! Ljudi! Udarajte vuk! Ljudi! Pomoć! Ajma, ti si se pelsa! Ne! Bacite like i subscribe kako bi mogli oživiti Anastasiju i tatu brzo! Imate 5 sekundi. 5, 4, 3, 2, 1. Ako ste lajkali i subscribe-ali, napokon su sad živi. Da, oživjeli smo! Hvala vam na lajkovima i subscribe-ovima! Ljudi, Ali ne. pomozite nam! Ljudi, Ali pomozite nam! palite vatru! Medvjed dolazi! O ne! Aaaa! Oj, male bebe Jelen, ne može sam nisam. O ne, beba jelen, da te vidimo! Ne, a! Niki. A ne, uhvatio on me. Ne, ne, pomoć, cura. Pomoć. Dobrodošli na 99 noći u šumi. Stvarnom životu. Ona je rekla život.